Жақсы, жақсы келдіңіз. Иә, бұл жақсы болады екен. Жақсы, өзіңіз жақсылайсыз. Өзіңіз жақсы келіп алдыңыз. Келгеніңізге рахмат, Алла разы болсын. Ақсай еліңіз сыйлап келгеніңізге рахмат. Еш нәрсе емес, біздің міндетіміз ал. Міндетіміз. Жақсы, тыныш жашап атсаңар болды. Үйіңер жылуы? Көміріңер бар ма? Бар. Тынч, ынтымақта жашағылайым. Ынтымақта жашағылайым. Чегараны чечіп атабыз, сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Аяқтап қалдық бұйырса. Бұйырса біз жаңы жылға чейин бүтөбүз деп турдук элек, бирок кичине созулуп атат, эми бир жазга барып бүтөт окшойбуз. Su var, her biriyle kirdi var. İçinde su var. Саламатсыңар. Кандайсыңар, жакшыбы? Бүттү үйүңөр? Кирип алдыңар ма? Жылуу? Кирип алдык, жылуу, рахмат. Сизге Алла разы болсын. Суу барбы ичинде? Суу бар, жогу бар. Рахмат. Болот. Сиздикиби? Жок, меники оякта. Бул үйдү көрүп калчы. Майли. Жылуу экен да. Күйөөбүз, атың ким сен? Вай, жакшы кыз экен го, аруу экен деген. Атың ким? Я, сосын кабайт экен да. Сосын кабайым жакшы болот экен да. Үйүңөр жылуубу? Жылуу, жакшы. Канча көмүр жагасыңар бир суткасына? Көмүр жагып атасыңар? Ооба, көмүр жагып атабыз. Көмүр түшүрүп бериштиби? Ооба. Канча тонна түшүрүп беришти? 2 тонна алдык азырынча. 2 тонна алдыңар? Өзүңөр сатып алдыңар? Бекер көмүр берген жокпу? Мына мера тарабынан арзандатылган көмүрдөн алдык. Канчадан алдыңар тоннасын? 5,5. 5,5? Килограмм 5,5. Канча жагып атасыңар суткасына? Суткасына 3 телекке турат. 3 жакка көмүр. 3 жакка. Аз эле экен да. Отун аралаштырып. Толук жылуу турабы сизде? Бар, бир жерде. Bir yerden de cevap. Умдем клиникасы тиш ооруларын дарылоо жана тиш салуу кызматын көрсөтөт. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы стоматологтор өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Кандай гана оор абалдагы тиш болсо да оорутпай алып салабыз. Жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар. Шаары. Метро Нахимовский проспект, Сивашская көчөсү 7, корпус 2. Метрого жакын жайгашкан. 5 минут гана жөө басасыз. Sadın Urgut'uz, bir hafta buna Cöng'de de buna ikinci katar müdür var. Buna Zaborgu, Vada Zabor, buna Cöng'de ikinci katar müdür var salınğanda. Var böyle su kirti. Bu da canı saldı. Arkada var. O Cöng'de var böyle salındı, suları kirdi. Şu kalakta yok bir Zaborgu. Burada çok öyle de mi? Bu çıkolu tam da geldi. Banyaların salışıp atatınız görürüz cana gördüğünüz gibi. Banya canavar uçuklardı. Buna misal şu boğullardı salırdı garaj hava ödemiş. Bu elde de cana günlü cumuşu başladı. Bu hafta pat salındı var. Evet, söyleyelim. Kanday tıraşlar var. Selamlar. Yaxşı. Үйлөрүңөр бүттүбү барыңар? Кирип алдыңарбы? Rahmat. Эмне кем карыштарыңар бар анан? Үйлөрдө. Кем карыш болсо ачык айткыла анан. Мен кетип калганда айын аркаман кыйкырбагыла. Rahmat. Kışağımız şahar olup kaldı. Bundan artık ne? Жакшы болсо болду. Болгон күчүбүздү салып атабыз. Мамлекеттин акыбалы мурда билет элеңер. Биз келип ошо жоктон бар кылып ошо баарын жасап кетип атабыз. Mana sizler geldiğinizde bizde gücümüz yok, hiç demimizde dem koşular. Рахмат.